بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كتاب التوحيد قابل من مفهوم كافاني وتوك سالس أبونا بابي الله سبحانه وتعالى أن يومت يكلم فيها أم فراتك النسبة كرمجا. يقول تمي بابا مصنف رحمه الله جنوا فوا فصل سورة فانساس ونآيته شرح المغاني بيان كفادي زمر سورة سالس نوان آياتم بيوس مصنف رحمه الله جنوا فوا بيوس المغاني بيان كديفة فرتم آيته وتي فصل سورة فانساس ونآيته بيان كرافة الله سبحانه وتعالى نعمت الدبّة في أمي هنا بفراتون هنا هودا كي كمكم هنا بونه يا آياتك بيان كرافة ندي سالس نوان آيات زمر سورة توك إنسان أبونا كمينا إچي هودا كتي هنا علم كزريعة إنّه मेरे अलगुन में वाहद को एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान को दिब्बा फवा वाह के इससे वस्वावा मिस्तम के तेरे बनी इसराइलों के तेरेगा बीतिम मीह के वाक़ उसने रहमहुल्लाह बयान को राफ़ानी हदीस इदालत वान अबी हुरैरा अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की बयान रिवायत गिनवे एक इफ़ान विदालुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबाती तिमन कले इफ़ान अडो सही में इन्न थलाथतन मिन बनी इसराइल बनु इसराइलों की तरह तिम मिया हुई अबरस अक़रा व अअमा एक की बरस पर जी फुरमी अनेक की बोलोगे फैब फैबा तलफ़ामी अनेक की लोफ़मी लोलोगे फेनुम गुस्सामी बरस बయ్య की आगुन तेरेगा मशहूर दन्न बయ్య ए मिहा के हशिगंडोगे हांगंडो एको पुला बदलवे गेंदा बయ్య मी बली फितुरुम हुट्टुम कमगा वीनमस बलीगे सवुम हांगंड याना बदलु अलुं अमरा यादन वा बయ్య दंगळु वा बయ్య ए बरस पर जीवा मिहकाई बोलोगे फैक एको फिलान गुस्सा मिहकाई आदि कानु मिहका तिम मिहुं गवाहकाई मिसालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करे बनी इसराइल में तेरे गई थी मिह गवा फ़अराद अल्लाह अन यब्तलियहुम दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला एतिम मिहुं इम्तिहान कुरबन इराद कुरबी बయ్య की अल्लाह जस्सा इम्तिहान है मीस्तकुंगे ईमान का इम्तिहान करो मटक एमिहुंगे ईमान का मुगरी दरजे बेल्ले मटक फ़बअस अल्लाह इलैहिम मलकन दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला में गाता मलाइकतक फोनवे फ़अतल अबरस बरस पर जीफा मिहा गाता बडागे फ़क़ाल विदालवनी अय्यु शैइन अहब्बु इलैक तिमा एम्मे लोबिवनी कों कमे देके कों कमकंग एम्मे लोबि कुरन क़ाल एना दन्नोनी लौनुन हसनुन व जिल्दुन हसन तिमन्ना एम्मे लोबि कुरनी हशिगंडुगे रीति हशिगंड रीति हंगंडक रीति कुलेकश मनक तिमन्नग हशिगंडुग हंगंडग असमे कुलगुस रीति कुलेग अदि रीति हशिगंडक तिमन्न बड़ लोबि कुरन लौनुन हसनुन जिल्दुन हसन रीति कुले अदि हंगंडवस रीति वयज़हबु अन्नि अल्लज़ी क़द क़दरनि अन्नासु बिहि अदि तिमंग किबैन मीस्तकुं मी तिमन्ना देतरेगा मी फ़कुरु गन्ना नूने तिमन्ना या देतरेगा तफावत गोतक मी देके देखुम तिमन्ना सलामे मन केहम्मे फदैं मरीति हर्षगंडे की वरी कुंगा तिमन्नाओ क़ाल फ़मसहहु फ़ज़हब अन्हु क़दरुहु दे विदालोई ए मलाइकता एना गागा फिरुमालुम
إنا غاغوري إما أونيكم فيلاغوس فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا ريتي كلياي أدي ريتي وكم وهانغند إنايا لبنان ملائكة بيسا لهم أبيسم إسام فريقين إنه كل ريتي وهانغندوس كليكو بدو وما وينجج قال فأي المال أحب إليك تندنون إمبيا إمّ لوبي كرا مدلكي كبات قال الإبل أو البقر إن النبي جمال نوتا جري متانغا أي راوي كفراتون أسا شككم بود بلوني جمالتو إذا نواني جري تو دنون فأعطي ناقة عشراء دعينا جمال دبونه ناقة عشراء معناه كي ما بدو جمال وتا ما بدو كما ديهم السفا وجمال إينا يدون ما بندفع وقال بارك الله لك فيها أدي النبي الله سبحانه وتعالى ميغا تبايتك بركة لباشي قال فأتى الأقرع دين بلوم ففابا فميها غاتناس فقال لنوني هذه بدالوني فقال أي شيء أحب إليك ملائكة بدالوني كوچه تباي ملوبي كرن قال شعر حسن لأنوني ريد استرغنك ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به ميستكن تمنى دتريغا ميدكه هتور صفه ان تمنى سلامه ريد استرغن تمنى لب فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا دين ملائكة إبيك لكغاغا بيس أبيس يومو ekam filagos riti istariganda geena libi bolugu feffalaf faqala ayyul mali ahabbu ilayk den dannawani emme lobe gemwa mudalaki kobat qala al baqaru aw al ibil ena dannawani gerin wa tajamale fa'utiya baqaratan hamilan enaya maabanu geriye devune qala barakallahu laka fihima adi ebe fula dua kurbi Allah tibaya ega baraka lawashi dem fa'ata al-a'ma dem milofa miha gata badagem faqal ayu shay'in ahabbu ilay idaloni tibaya milobe kurani kon kaman hem beenumi qala an yarudda Allah ilayya basari fa ubsiru bihi an-nas dannawani timanne Allah subhanahu wa ta'ala timange loluge fenun debba mistakun timanne lol fenume e menos fenna fadai فمسحه دين إنجاجا فرمالهم فرد الله إليه بصره الله سبحانه وتعالى إناج لهم أمبرا إناج رد كرف قال فأي المال أحب إلي يندنوني كم مدلنج إم لوبيتكم بدوكم بني إما إم لوبيوني كم مدلتك قال الغنم إن دنوني بكري فأعطي شاة والدا إناي ما بدو بكري دونه فأنتج هذان وولد هذا دين مي غير دون ميها مفتو جمل دون ميها جمل ويها گنوچ غير دون ميها غير ويها گنوچ بكر دون ميها بكري وس ويها گنوچ وكان لهذا واد من الإبل جمل دون ميها جمل وادي وچ और बै और जमल एनाग इतुर वगेंगच विहागिनवि वलिहादा वादि मिन अलबकर आदि गेरि देवनु मिहाय गेरियेगे वादिये वेच वलिहादा वादि मिन अलगनम आदि अनेकाय बकरीगे वादिये वेच और बै और मुदा एथि मेहर नवस्ति वेच قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته متمهنا الله سبحانه وتعالى مدبي نيومتاي مدلوغ سوون اميه مسدي كم ميهك اميهنا دبنا عمسو في باوتو وادي فريور الله سبحانه وتعالى دبي دين حديث كربي قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته دين أنكا بس ملائكة برس بل جهر ميها قات
mi wada gannawani baras bal jeifawa mihaage ena kurin huri surak baras bal jeifawa ena kurin huri iruga ena huri surage ena gatak malaikata wada gannawani wadagen vidalwani faqala rajulun miskinun قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك دنوني تمنيك مسكينك حالوغ جيفا ودتلوريك تمنك رشا تمنك أهلوريك غات ميدو فوران إبس مغن نتي الله دينتو أنتكما أيكوغا منوي دين إفوغ تباغ فراتن تماين تمنين إتشلي بك منوي تمنك أهلورين غات فوران إبس غوتن نتي تمنك يهي تربيدش أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال كليت تي مدلاي تي هنغنداي تي ريتي كل ديفي كلانغ حضرة ميلا ادمه එකදාගේ ටක මෙලාය එහි තෙරි විදේශ එහි තෙරි කම කොබත් بعيرا اتبلغ به في سفري කිවන්නේ ජමල දේශේ ජමලුන් තිවන්නගේ දතුරු باقي بقى قدت کو තිවන්න ගහලුවරින් නාමේ ෆෝර්මට් فقال انا بنني الحقوق كثيره ادا كرنجه انا بنني ادا كرنجه حقوت ورغينه مانگي كرنجه فروت ور باور تمنك فقال دم بدالوني كاني اعرفك ملائكه بدالوني تمنك له دنك حاله تمنك له دنك له مانگي تمنك لنگه كاني اعرفك الم تكن ابرص يقدرك الناس فقيرا ميس تبايكي برسبل جيفا هوري ميهن نوهي أشتكوري ميهن تباي تريغا ودامسكم إتا نوني أم فكرون تباي كاتا الناس اكيري كل أفري ميهن نوهي تبايك أدي تبايكي فقير نوهي فأعطاك الله عز وجل المال دين الله سبحانه وتعالى تبايك مداد ومسندك ربي نوهي دين نبني فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر ونن وانهن تمن مودا هودي تمن كاب فان فراتون هم وارت كفر مدلم تمن بپ تمن كاف دين كاف منيكا فنگس تمن هودار مدلم ميكي එබසාලක තිහෙන් කම දිමාගේ ලිවරේෂන් ඕනේ එන හදාමස්ටන් ඕනේ එන කස්ටුවයි ඉන්කාර කරේ فقال ده ملائكه يدالون ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت කලේති යහදනී දොගක්කම් ගවානම කලේ කුරින් හුරි حالة الله قال أمر رد قربانت وأتى الأقرأ في صورته دين إبلون ففابه ميها غاتك إيناغ هياغ إيناغ سوراغ كورين إينا هوري غوتا وداغين هم كورين مرسبل جيفا ميها غات وداغين وداول فدين එවාහකතක එක්ක සුවාල් කො දන්නව ෆකීර මිස්කීන වීමති මන්නෙන් එච්ච දෙවාස් ආමේ ගොත පරස්පර ජීෆා මීහා ඒ රද්දු දින් ෆදයින් මලායිකතන් ඒනවස් රද්දුති බාවර හබ්බු තේබෝටේ පරදු කරන් ජීවෙ බාවර කන්ද තේබෝටේ ති මන්නේ කනතේ දිගම් වාගචේ එහෙම එබේ කලෝකේ දන්නවනේ විදාලවනේ කලේකි ති මන්න දන්න මේ කාලේ මේ ගොත මුරි මීහෙන් නුහෙ ති කුරි බනුණකේ فقيركم قاي ميهنون الله مداد بينو هي نسبنون كي تمن كاب فان فراتون وارت كفر مدله مهودا فر مدله اين ديمانس فدالو ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت التي هذا يدوغكم غوانما كوري حالته الله علم امراك لرد قربانت دم يدالو قال واتى الاعمى في صورته وهيئته دين لوفم ميها غاتن ايناغ سورا إنك هيئاك أس إداروني فقال رجل مسكين وابن سبيل تمنك مسكينك دتر متيك حالك جيفاميك قد انقطعت بالحبال في سفري تمنك النتي تمنك أهدرنا هم دتر كرين بسمك فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أم الله رحمة دين يفوقا قال لك هي تركم منو يتمنى النتي سلام وانمك أسألك بالذي رد عليك بصرك අලේ ලොලුගේ ෆෙනුන් දෙවි කලාංගේ අට්ටක අතිමන් එදෙමේ
شاة أتبلغ بها في سفري تمنغ دترمتي هي تركوا بكرية تمنغ أين تمنا إيجي باقي أنو تيجي كابوي هداعين تمنا دترو باقي بفريم كرمتك دينغينا ذنوني فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري ذنوني تمنا كي هم تفدين لو فميهكم إهانتك تمنا هتا فرد الله إلي بصري الله تمنغ لولو فينون أمر رد كربي فخذ ما شئت ودع ما شئت هل بينون اتشك جندار بينون اتشك بارتاف أنا كي بينون مودلك بينون وارك جنداش جندان اتشك جندار بارتان اتشك بارتاف فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله الله غندي بنمي تمنغ أتن تما غندي إبس اتشك أمورا ردو كرمكان إبس ندقل التكليف تمنو جسار أنا كي جندا اتشك جندار ألون أمورا دينك مسنت بينهم ورك بينهم اتشك إفاعن داشة مدلك الله دفاع مدلك تمنك حالتك كيمي حالته الله سبحانه وتعالى دبي دقيت حتى فقال أمسك مالك أين ملائكة وداروني تباغ مدا بحتاش بيفلك مدا نتيك مدا هذا مولا بيكرنو استقيم جان كرمتك الله سبحانه وتعالى بيكر هم بدان مدا بحتاش فإنما ابتليت مهنكم الله تباغ امتحان كربيه فقد رضي الله عنك فه الله تباغ متن ريودكم فيه وسخط على صاحبيك ادي كليگه دي صاحبون اگمانكم كليفدين امتحان كرن عن دميهم مچن الله كوفا ودكم فيه هم دميهم حالت ولو امر كوريگه وري حالت الله تعالى بدل كربي ادي ميها الله نيمتك شكر كوري كمتك نيمت ومتين ان هدامك متك انك مدا اهريگه بيتي ودي مدلك الله سبحانه وتعالى بركة الله يتر كرف مي حديث مصنف رحمه الله متاج الناف مي أصله حقيقة إنسانو كحالتك مي بابا مي حديث آخر يقول مكي الله كنيومتك دفو ما يكوس نيومتك ميه إنكار كره كوري كايتو بيان كره فدين نيومتك جواهك بنار إن عمل لبستني تمنّك علمون تمنّك هنرون تمنّك أبفان فراتون تمنّك مسكتا تمنّك وشتما فكرون تمنّك كفر مدلهم مداد بفرات اصل حقيقي المنعم حقيقتك مداد بفراتك ماتين انك داننك ايسام فريق يوتي امتحان الله ربي امتحان ان فيلف هم انك بس الله سبحانه وتعالى ديونا فارن ان كورين كوري حالته ان ام رد كربا رد كربي مين عمل بسنه هم علم وتا هنر وتا كلدانك ان غوتا نك ان فقير وگندني اي انك علم انك هنر ekul daanakum ena hodi modelin nama alu ngambara ena hodam hoda anakka musandiwa enamas Allah subhanahu wa ta'ala deba achi modelake ma hagigi niyumedevi faratan algon men jehene niyumedevi faratan i'tiraf an jehene adi faratan haggu shukr adakun farata loibbai alwatikamuge kiyamanteri kamakun kiyamanteri wan jehene ei muda algon men egotuka bahattam beenumiya nenni Allah subhanahu wa ta'ala e mudafi sari awa genda wafana miha melle bodawe kiburu rech e argumenna porma wargoda mehunga muda Allah wani genda waf qarunuga muda ekko gendei eenage khazana tawge tawdani wes dihawara kamewna ufure egmane ke mihaku dorolu wandiyeka dorenno ulwe dihawara kamehun kondallagen wargoda dihemehun kondallan gos geetuka baram mengo jessiwa dorolu gate ನೋಡು ಅನ ಗೊssadi mihe hulokonu stawdadis no gende diya warka mehanu latanu bil usbati ulil quwwa warga devegen ba diya warka mehun e mafatih tawdadi tabe sufle e ma iman gahul warin teren bayem mehun nan e niumat fernu aguni timanna menes qaruna libunu kada niumat ke libene namay e niumat ke ummid kur ene ki hada bodu ma nasibarik ekam anaddu emihun lomatin fenum e huriya mudatakin Allah taala gambawat ene ko harap kurabat halak kurabat eman duniyage niyumate ki imtihane arabbode imtihane Allah subhanahu wa taala mudalu ahudari waragina faharan Allah subhanahu wa taala matin hadanatun ei waradir ehmege fagirum musandina por ma kuriga suwargu wannanakam hadis ka bayan koraf emen hisab ta madu enames فقيرنا مستندنا أرغن من
alaki ayruga komme gotekkam gaves faqirun nabure mussadin heokom boduwegen ve mihunga mudala hegotuga beenum qur'anu shukuru qur'ana e nabi aslam areng as madina ga faqirun as dennevi ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم مسندين درميا ثواب كوريرا غوسيه فقيرون اسمون ආහාරම නමාዝ කරහන් එමෙ නමාዝ කරේ අද ආහාරම රෝදයිෆා පදෙන් එමෙ රෝදයිෆේ ඒක ඉතුරුන් එමිහුන් අල්ලාහ් දෙවි මුදලුන් එමිහුන් ඉතුරු අමුදලුන් බෙහෙද කරේ ආහාරන කන්න තේබයි එම්වි මා එකමක වාද කරන් ෆකීරුන් බේනම හදිස් කර අලයිස අල්ලාහ් قد جعلكم ما تصدقون الله تبام නුලවාහේ සදගා කුරානේ චමානකි මුදානත සදගා කරවේ ඒකේ වන් බයන් කරේ සදගාතු ඉන්න ලකුම් ලිකුල්ලි තක්බීරතින් සදقه ولكل تحميدة صدقة تكبير كي الله أكبر كي أكم فار صدقاتك الحمد لله كي أكم فار صدقاتك فعسانة بس باوركم هيوكم كأمر كرم صدقاتك دين أبيهم بس عملك كفي كريم باودك مي عملك خبر فوراني هميكني فقيرنا كنو مسندنا بسوا مي خبر دانتا هم وانا ميو سنكا हम तकबीर किया तहलील किया तस्बीह किया बजाय कशी मानकास एकल वेकल वडांदरने मुसार पुरागत कुरम फराबे मानकास वेनु पणी तुर वाद कुरम हदीस करे विदालिक फضलुल्लाह युतीहि मन यशा ए अल्लाह को फضल अंतर में कलाम इराद कर अलग देवनी मुदालिबी मुस्दिवे तकबीर किया तहलील कीमा गुमगते विस फकीरुना हमा मेनुआ मेमिहुन की दरजा को मतीरे वेगन दाने मुदलोगे බේනුම් හේගොතු වෙනුම් ඉෆාකකම ගවන්න මේ ස්වර්ගයේ දෙමට්ටක වරම් මතිවරි සෞබෙක්කම ගාවෙගෙන් දාන එහෙනම් මස්ගින මීහොන්න මුදාලි මුනීමා වාගතකි හගීගි නියමෙත ෆරාත් මතින් හඳා නැති තිමාමෙන්ග අමිල්ල විෂ්ණුමා ෆිකුරුම් කාබෆාංග ෆරාතුන් උන තිමන්නක හොරි හුනරෙක්ග සෝබොන් ලිබේ මුදලෙක්කමුගා එනං කීවෙ නියමෙත ෆරාත් මතින් හඳා නැති ابن القيم رحمه الله بدال فاوي اصل الشكر هو الاعتراف بانعام المنعم على وجه الخضوع له شكر اصل شكرك نيومد بفرات كيمنتري كما يكو تما علوتي كمك كيمنتري كمكن تما كيمنتري ومه والذل والمحبه ادي نيكمتي كما اللوب وانت كمك كيمنتري كمكن تما كيمنتري ومه فمن لم يعرف النعمه بل كان جاهلا بها لم يشكرها නියමතුගේ දරජ නේගේ මිහකෝ එනා ඒ නියමදේ ෆරාතක ශුක්‍ර නුකුරානේ ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها ايضا ادي නියමෙන් එංගොනස් නියමදේ ෆරාතුගේ මතුවරි කන්නේගේ කොන්ඥාවස් එනාක ශුක්‍ර නුකුරා එහෙම නියමෙ බසෙන්ගේ නියමදේ ෆරාත බසෙන්ගේ ඒරුන් එනා ශුක්‍ර කුරා නියමතා නියමදේ ෆරාත ومن عرف النعمه والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها نيومن انجي ادي نيوم ديفرا انجي دنگه كما انكار كرا ميها اي انكار كرني نيوم ديفراتش اما نيومن انجي نيوم قبول كو نيوم دبي فراوس انجي حساب فشين انا نيوم تشاي نيوم دبي فرات انا شكر كريما حساب فرين انا كي شكر ادا كرا ميه كمغا وگندا افوغا مصنف رحمه الله بيان قرآن فيه مسائل مي باب نرونو فائدات واقع تري كرتو بيان قرآن تفسير الآية اس بيان بدي آية کے تفسیر ای سورة الفصلت کے فنساس آية کے تفسیر او منف انگج افوغ دال فاني ما معنى لا يقول ان هذا لي مي تيمنگ فراتم وا کمکے ميهم ميفدايم بيان قرافه بسلوك مراد او من انگج ينا علم نونينا كابفان فرات متينا وشتما في قرمين کو علم ورن دكافر تفاد واحد ساغمن مي بابو کے سے بيان میں گچ مهم ان فائدہ ہے کہ ما معنى قوله انما اوتيته على علم عندي تمن لفا علمكم تمن هو دچ کہ بسلوك مراد ساغمن باب کو بيان میں گچ الرابعه هتروني ما في هذه القصه العجيبه من العبر العظيمه اس بيان میں دی میہن کے واقعہ اے واقعہ پوری بڑوگم وا ماتریگم وا عبر به ساگمن اس بيان میں گچے با میں صاحب باب مصنف رحمہ اللہ نما لبا پانی دمے باب کی فتوی 40 نوانا باب ہے
باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون نباكي سكري بابا هم قولون بابك أي فلما آتاهما صالحا إدميهن صالح دريه كتمن إله دبافكم غوانا جعل له شركاء فيما آتاهما الله سبحانه وتعالى دبي نيومتوغ تريا එහෙම් ෆරාතෙන් එමිහුම් බෑවරි කරේ අස්තු හගීගේ මුන්අමකි අල්ලාහ් ඒකමක ඒ ෆරාතක එහෙම් ෆරාතක එමිහුම් බෑවරි කරේ එනියමතුගේ තෙරේ අල්ලාහ් දෙව නියමතුගේ තෙරෙන් එහෙම් ෆරාතක එමිහුම් වද්දේ හගීගේ මුන්අමකි අල්ලාහ් එහෙන්නමස් එනියමෙන් එහෙම් ෆරාතක වනිස්බෙ කරේ فتعالى الله عما يشركون එමිහුම් එශිරෝ කුරා කන්තතකුම් වත ෆරාතකුම් අල්ලාහ් මුස්තාහිර් ව මතෙරි වඩිගෙන් වේ සූරතුල් අරාෆ් ක සතේක නුවදේවනයි මේ ආයතක තෆ්සීරුග මුෆස්සිරු ගෙන්නවා ෆරි තෆාතු ආහකද ෆොතුගේ ශරහාග අබ්දුරහ්මාන් හසන් අල් ෂේඛ් බයාන් කුරාෆේ ඒ ඉතරේග ගෙන්නවා ෆබයි රිවායතෝග සනදුග එබෝරි සහහනු කංකං අදී බයි බේෆුලුගේ රිවායත කි ඉස්රායිලි රිවායත උතරේග එමිනේ රිවායත ක බයාන් කුරාෆේ ඒ අදී ඒ රිවායතක කි සහහනු අදී මවුදු රිවායත කම් ගාස් බයාන් කුරාෆේ ඒ මිතාංග මුසන්නිෆ් රහිමහුල්ලාහ් මේ ඒ රිවායත් ෆොතුගේ මතන ගාස් ගෙන්නවා ෆවේ නම ඒ රිවායත කි සහ රිවායත නෝක ඉල්මන් බයාන් කුරාෆෝනි අවුන් තංගල් ෆහම් ඒ රිවායත අමෙදාන් ඒ ෆෝ මුසන්නිෆ් රහිමහුල්ලාහ් ගෙන්නවා ෆනේ قال ابن حزم رحمه الله بيان قرافه اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله علم ورن اتفاق ومسله کے اللہ سبحانہ وتعالى في اهم فراتك اڑوتی کن نسبت کرے එව්ස් නමෙක්යොන් හුද්දවගේ නුවක් ඒ මිසාලක අබ්දු අම්ර අබ්දුල් කඅබා අබ්දු මානක අලා එම අබ්දු කියා ෆියම් දෙම් ෆාතන ජේනි අල්ලාහ්ගේ ස්නෝකල් අබ්දුල්ලාහ් අබ්දුරහ්මාන් අබ්දුර් රහීම් අබ්දුල් ගනි අබ්දු කියා ෆි අදම් ෆහද මඛලූකගේ නම් ආස්කේ නුවානේ ඒ මඛලූකගේ අලකන් නුවානේ මේහයි මේ මානයි එමෙ මයිතා මිසාල බයන් කුරාෆන් මිසාලක අබ්දු අම්රුගේ අලා අබ්දුල් කඅබාගේ අලා ගෙෆුලා නිස්බෙක් මිෆද නන්ත කියොන් ඒ හුද්දගේ නුවාකම එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේක දරියක දෙවීම ඒ දරි ඒ අල්ලාහ්ගේ අලක්කම ගවෆාව එන එහෙම් ෆරාදේ අලක්කම ආද මිසාලක අබ්දුල් මසීහ් යෝකේ ඊසා আলাইහිස් සලාම් ගාලාගතු එ මිෆද නන්ත කියොන් හුද්දගේ නුවාක ඉල්මුර ඉත්තිෆාග වමා අස්බහ ذلك මිතාගේ දෙ මිසාල බයන් කෝ මිෆද නන්ත ඉෆද එහෙන් නන්ත කියවස් හුද්දවගෙන වේ අල්ලාහ් ෆියවා එම් ෆරාතක තඅබීද් කො අබ්දු කියාම කියවේ එවස් නමෙක් කියුම් හුද්දවගෙන වාකම ඉල්මුර ඉත්තිෆාගොයි ඒ හුද්දවගෙන වාකමනු එෆෝ බයන් කුරාෆනි හාෂා අබ්දුල් මුත්තලිබ් ෆියවයි মানে কি අබ්දුල් මුත්තලිබ් එගොත කියුම් හුද්දේ මිතාංග මුස්ලිම් රහිමහුල්ලාහ් බයන් කුරා ඒ මේ ෆොතුගේ ශරහාක බයන් කුරාෆනි ඒකේ සවබකි අබ්දුල් මුත්තලිබ් ඒ අස්තු මේනාග නමකේ අර මුත්තලිබ්ගේ අලායම කියන්නේ මේ මුත්තලිබ්ගේ වාහකයාග තාරිහක බයන් කුරේෆාවනි මදීනාග ඔලමුන්දේ ආයිලාය මේ අබ්දුල් මුත්තලිබ් মানে কি අබ්දු මේ කිය මුත්තලිබ්ගේ අබ්ද මේ නං ආවේ මෙහර මේ අවොල් මේ දන්නවාන ඒ මදීනා ගොලිෆා මේ මුත්තලිබ් එක්කොන් එඹරි මක්කායේ මෙමෙ අයි එනාගේ ආයිලාගේ මම්මායගේ මදීනාගේ මෙහෙබ්බේ මදීනාගේ දිරවලෆ එත කොෆා මක්කායේ ආයරොග මේ මුත්තලිබ්ගේ ෆහතුක මේ දරියක මෙන්නනේ සවාරොක් එන් එරකම් වාගතකි එනා දතුර වර ගෙන දුස් දතුර කුරිය මීහා එක්කොන් අඳා හොලිවේ හොලියාචි බදලුවේ මීහාගේ තාසා කොංගොස් අලෙක් ගොත මේනනේ ෆෙන්න බේරුමුසු අලකේනක සයීදු මියා ගාතු ගෙන්නේ මීනා මේනනේ එමෙම එමෙම බුනේ ඒ මුත්තලිබ් ගලේති අබ්දුල් මුත්තලිබ් ඒති එමෙම ඒ හිසාම් ෆෙරිගේ මීනා මෙම් කියම් ෆෙරි අබ්දුල් මුත්තලිබ් ඒ මුත්තලිබ්ගේ අබ්දු ගොත මෙදන්නේ ආමුක මෙදන්නේ අලොන් ගෙන්ගොලේ ඔසූලුන් අලෙක් ගොත එමෙම න ෆෙනුනි නේ හිසාම් ෆෙරිගේ මෂහූර් වේ නමකේ අබ්දුල් මුත්තලිබ් ඒ මිතාංග මුසන්නිෆ් රහිමහුල්ලාහ් ඉස්තිස්නා කුරා ෆෙවනි එනන් හුද්දවගෙන් බේබේවුන් දලීලේ ගොතෝ ගේනවා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ බුට්ටේ හදීස් කුරාෆා
أنا ابن عبد المطلب تمن كليفانا كعبد المطلب كدريه هم عبد المطلب كيفانا بوت بينهم كربا في عبارة إن ده يقول ده هودا كمك همهم بيقول ده هودا كم بدالو بيقولون بدالو في بوري مي نبي صلى الله عليه وسلم يقول ده بينهم كرب فيما أي يعني إقرار وني إن مش بودم مسألة بورا رأيك يا أقول مسألة بدال بورا رأيك يا عبد المطلب كنان كيومس هودا بيجنوه ده سؤالك كيفه نبي صلى الله عليه وسلم نعمي قلت بينهم كرفي علمهم vidalwa gotuga nabiya sallallahu alaihi wasallam beenum kurebe ngai khabare eiki amille ekale faanu bayan kurebe hukume no ek ek mane ki kale faanu kaaba faange terega ule mihun abdul muttalib kiya me ye wana ibn abdul muttalib ki manne ki abdul muttalib ke dare ei abdul muttalib ke abdullah ke dare ekale faanu ehme ekale faanu kaaba faange terega मुश्रिकुन ज़मानों के तेरे के भी हम अब्दुल मुत्तलिब क्या आलू नमी है को के वहाँ के कैफ़ान है बयान कुरान को में कैफ़ान ए नंग अवंग इक़रार वड़ा करने वाली किर एक हम मिसाल लगाओ नंबर मायेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब कुरान वाह पर या बनी अब्द मनाफ ए अब्द मनाफ के दरिन ने मनाफ की इलाहे के में वालों कुरा है अब्द मनाफ क्यों हम एम्में इत्तिफाक हुए हुद्दन वान मनाफ ए भी वालों कुरा इलाहे को तो बेनू कुरा फरा है अब्द मनाफ क्यों इत्तिफाक मसले जायज़ दोवान එක මේක එපාර ඒ අබ්දු මනාෆ් ගේ දරින්නේ හදිස් කරබනි ඒ මීහුන්ගේ තෙරේක අබ්දු මනාෆ් ගොතුක මෂූර් ඔෆේ බය වීම එයන් ඉෂාරක් කර හදිස් කරන කොම්මෙන් අල කමෙන් එක එපාන උෆද්දවනේ කියනෝනේ කුරින් ඔය කමෙක් ගේ වාගේ එක එපාන විදාලුවා එහෙම එයින් දේවෙන් නොකොද්දේ අබ්දුල් මුත්තලිබ් නම්බස් හොද්ද කමෙන් එම් විම ඉබ්න් කයිම් රහිමහුල්ලාහ් මේගොත මෙවාක බයන් කර ආෆේ අදී ෆහුගේ බේෆලුන් තරේ ෂේ හුසෛන් රහිමහුල්ලාහ් සිදාල අබ්දුල් මුත්තලිබ් කම් ගවිස් හොද්ද නවානක් මාදී හැමෙ बकुर अबू ज़ैद रहमहुल्लाह मीहुं आमु को लिव्वा फुनान फोतेक मीहुं आमु को मिदक्का वाह क्यागा बेनुं कुरा मना लफ्ज़ुता क्यों मना लफ्ज़ुता माने की इबारत एक तरीके से बयान करा फे अब्दुल मुत्तलिब क्यों हुद्दन वारक हम एवस नामे नुक्ता है कि एवस नामे अब्दु किया को वन्या फाता नजेन अल्लाह के सुफ एवस नामे क्यों हुद्दन वाना अब्दुल किया मुगान अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसमें फले में नोई मेरे अलगुन में बाबुगा एमे फहम मुसन्निफ गेन्ना फै हादिसा है कि मितांगा आयत को बयान करा फै तिमंग इलाह है तमे न दरिया को दे बाफियाम ए एकम गेम फरात के बार को वाह क्या का गेन्ना फै रिवायत है खुलासा है कि ए आदम फाना हव्वा के फान कमगा मितांगा बय बिदने रिवायत तो गासिब कुने न दने खबर तसु सह है नो ये सह नवासा कि सनद को तो सह नोमाई रसूल बेकले नबी बेकले आदम अलैहिस्सलाम हमें कैफान हब्बु का अगमें बुननवार वागत की रिवायत तो पूरी ए आदम फान हब्बा फान देबे को न दरिल लिबनी दरिफुल कुंफार दरिफुल मरवनी को कुंफार दरिफुल मरवाती दंगा शैतान आमी होना में बिरुदकनी दरिया को दरिया नोन्नाने अब्दुल हारिस नोकिए यानी तिमन बुना नवे क्या अब्दुल हारिस के अल्लाह के सुन पड़े नो एमिमा एगो त बिर दक्कम गुस कोम्मे दरिया को स्मरोनी एहं उट्टा एमे फहम दरिया के बलियो नीमा शैतान आसे बुनी तिमन नु कले स्वर्गे में स्नेरुनी एमे देम्बस तिमन बुना नवे क्या गनुनी सलामत नवान क्या उन्हें अब्दुल हारिस क्या है दें अब्दुल हारिस की मदें इधर फुल दुनिया घुरियो मी अस्तु मिता रिवायत ගෙන सोच එහෙම नुक्ता है कि अवुन में अब्दुल हारिस अल्लाह ताला पे वायम फरात का अब्दु किया पना में क्यों आदम फाना लाइफ वगे नो यदि क़यामत दो आदम फाना अरे मीस्त को फुर्त मदानी शफाअत अंगित एदो एक फान तिमंगे नफ्सु को मच्चे बिरुगने विदाल ऑफिस विदालवानी गहाकुं फरीकुलो वाक एकमको मी वाह के विदालनवाने माने कि मिकं कुरे फन्नम गहाकुं फरीकुलो मा बोडफाम एम्मी असु हगियतो एम बीमा अनेक रसूल बेको नबी बेको नकी मे शिरको कंतते आरागන්න බෑ මේකද එහෙම ඒ වාහක लायक वगे नुआकम बोड एन मोरिन बयान कराफोनी मितांग ए रवाय ගෙනසා ඔකමග වීනමසේ මෙහස මොලගොන් මෙන් මිරියගේ මේ ෆිදාව නිම්මාදානි අත්පර වේදෙන් රේග මේ බාබුක දෙන් හොරි ෆාදාතක බේවසුම් අදි ජේග මේ බාබේ තොම් වාදක هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.